laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi almaliki aljalil المنزه عن النزير والعديل المنعم بقبيل القليل المتكرم بإعطاء الجزيل تقدس عما يقول أهل التعطيل وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل نسب للعقل على وجوده أوضح دليل وهدى إلى وجوده أبين سبيل وجعل للحسن هزا إلى مثله يميل فأمر ببناء البيت وجل عن السكن الجليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم هماه لما قصده أصحاب الفيل فأرسل عليهم هجارة من سجيل أحمده كما نطق بحمده وقيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن ما عنه قيل وأصلي على نبيه محمد النبي النبيل وعلى أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه إلا ثقيل وعلى عمر وفضل عمر فضل طويل وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل وعلى علي وجهد قدر علي تغفيل وعلى أمه الأباس المستسقى بشيبته فإذا الصهب يسيل وعلينا معهم إلى يوم يجازى عباد الوثن أعظم تأذيب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال ما ملأ فمه إلا التراب. والحديث صحيح رواه مسلم في باب لو كان لابن آدم واديان. أيها الإخوة المؤمنون، أنتم تعلمون أن المال هو محبوب عند الجميع، لا أحد يشك في ذلك، والكثير يظن أن المال هو السبب للسعادة الحقيقية، فهل ذلك كذلك أم لا؟ فهذا الذي نريد أن نبينه في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. سنعرف المال ونذكر عن ما قيل عن المال من الخير والشر، ثم بعد ذلك نبين أنواع الأموال المحرمة، وبعد ذلك نبين ما يكون أثر ذلك بعد الموت، ثم في الأخير نبين حق الأموال. hara musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala lanɗo towuɗo mawɗo mo tawata o mara fotoro, o mara nando, ko kanko Allah woni taguɗo, ko kanko Allah woni okkorayɗo, o okkori ɓe o faala ɓen e nunɗal makko, o ɗawi ɓe o faala ɓen e nunɗal makko. kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni yurmeteɗo, heewi ko okkorma goɗɗum hara hollirali himo yiɗuma, heewi ko ɗaluma goɗɗum kadi hollirali himo añuma. haray kanko jomirawo subhanahu wa ta'ala hiɗe yetta mo fota fota no hani e yettirde noon. hiɗen qirro wondema hay goto mara doole, mara jawdi, mara laamu sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala, sabu ko jogi kon tullutata. hiɗen qirro kadi wondema no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam
haray ko ɓe nelaɓe immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko wola fi maɓɓe ko moƴƴi kon fop hiɗen jaɓi hiɗen qirriti ɗum hiɗen felliti ko non woniri ko wowla fi maɓɓe ko ayɓe maɓɓe woli fi maɓɓe kon ko boni hiɗen sali ɗum hiɗen wi hinano woniri si ɗum feƴƴi jomirawo subhanahu wa ta'ala o addani en aya hawniɗo o wi zuyina linnasi hubbu shahawat yimɓe ɓen ɓe yiɗinama weeli e foti ko wiyete kon e luha françire plaisir ɓe yiɗi weeli e foti a wiye goɗɗo wi Allah détaillani men ko honɗum woni o weeli e foti Allah wi minan nisa wona rewɓe wal banin e ɓiɓɓe worɓe e pucci e ngaluuji ɗum ɗo fof ɓe yiɗi si en wi puccu ko ɓaawa ɗo fewndo hannde enen ko otoje dernier écrit je ɗen ko ɗe wona wolede ɗon fi muɗum Allah wi ɓe yiɗi ɗum ɗo ɓe jokki jomirawo noon o wi wondema ko yiɗuɗon ɗo ko jokkuɗon ɗo fof ko mata'ul hayati dunya ko gurdan aduna nafoore muɗum wallahu inda husnul ma'ab Allah kaka makko moƴƴuɗo ruttorde woni lannay few wallahi weli lannay welali lannay te kadi a harata few nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki hadis mo imam muslim filli ka dambugal babu law anna li ibni adama wadiyani ko noon dambugal ngal wiyete nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki law anna li ibni adama wadiyani min mal si neɗɗo heɓi ayɗe ɗiɗi kaalisi aynde ko wiyete aynde kon hiɗen anndi aynde ko si fello woniri ga fello woniri ga fello woniri to tumbo ɗon wiyen aynde ko ɗum watta si ɓe wiya ka suudu kaaba ndu won ɗon ɓe inna ko aynde askantu min zuriyati biwadin Allah wi mi honni geɗal ɓe am ɓen e gongol annabi ibrahim mi honni ɓe aynde gayri zizarin nde alare mum donc ko wiyete aynde ko si pelle woni nokkel ɗin fof tumbo ɗon o Allah noon o wi nela Allah sallam ɓe maaki wonde ibnu adam so heɓi ayɗe ɗiɗi kalsi ɗe heewa tew ɗe yonatamo yonimo wo ñande o maayi o ñoli hundukon heewi tew leydi nde ñande o yonata ɗo e ɗum hay hunde yonta onte ko ɗum fameten ɗon ko jakayo no fewdorɗa o ko hakkundejo no fewdorɗa o weltano Allah subhanahu wa ta'ala heewi ko ɗaweteɗa hunde hara ko moƴƴere wonanma ley ton heewi ko okketeɗa hunde hara ko bone ma wonanma ley ton al insan fi hadhihi al haya idha ataka Allah subhanahu wa ta'ala malan fa'lam annahu yujarribuka fa'lam annahu ibtila wa idha lam yu'tika malan aidan fa'lam annahu ibtalaka aidan idha ataka min al mal fahuwa sayubtalika fi hadha wa yara hal anta satunfiq hal satakunu min al muhsinin am satakunu من ماذا من الممسكين لأن المال ليس مالك أنت ولا مالي بل مال الله المال الله سبحانه وتعالى أعطى التزكية لنفسه وأخبر أن المال ماله هو وآتوهم من مال الله الذي أتاكم ثم إذا لم يؤتك شيئا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أيضا يبتليك هل ستصبر أم هل ستستكي إلى الناس الذين لا يملكون شيئا الله ko mawɗo no fuɗɗorɗen noon ka yewtere Allah jonnete jawdi ko geɓe ɗiɗi wonto jenta e fota so jonnima jawdi o jarriboto ma woni so jonnalima kadi jawdi fof o jarriboto ma woni subhanallah seede o si Allah jonnima jawdi o ndaaray woni est ce que a tottay haqqe miskimɓe ɓen a ittay zakka a waɗay ko moƴƴi o ndaarte woni sa a waɗi alhamdulillah a hawri e sawaba sa a waɗali a hawri e bone par ce que ma justifie ɗa ɗon ko yewtere joni noon mo heɓali on kadi few on kadi Allah jarriboto mon Allah jarriboto mon limaza sabuna an kadi Allah o ɗawe ndaarugol est ce que a muññoto ka a wonay wullitotoɗo ñande wo minen sawa pa ka hamma wo kono yoori tun min mi ronko andude ko
comparoɗa e yimɓe ɓe Allah okkori ɓen ndaaru kaari kam vraiment tout va bien min mi ronku ko Allah ko noon o mooyiri gadiyatul mal Allah subhanahu wa ta'ala qal law basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw Allah si tawino o udditani jama on mbuuɗi mo kala heɓi ha ko faala ɗon kanko Allah o wi o rewetanoke few yimɓe ɓen bewayno hay goto hejjatake few joni noon o ndaara iman ma on e ko heƴata e ma kon o jonne berɗum noon ma aa himo faalama nangude o jonne ko nangire ko ɗiɗiɗi ko fiyonɗu wolante fiindi jawdi puisque eɗen ɗo fab sikke wala nayndi leyɗo jeeɗen en arɗo argol men ngol ɗo premier objectif principal on ko fiyon ɗum ko ɗaɓɓugol jawdi almaqsadu l awwal lil hijra الذي سببه انتقلنا من بلدنا إلى هنا هو طلب المال والسعادة فلذلك لا بد أن نتكلم عن هذا الموضوع حتى يكون من يمشي على بينة ويكون التارك ترك على بينة est-ce que en fami joni non kon wiyete mal kon wiyete jawdi ɓe inni almal ka lugha wondema ko kullu ma yatamawwal wa tamil ilayhi nufus ka lugha arab ko kala hunde nde tawata wonki kin no yi'a tawa no faala tawan ɗo no wooɗiki ɗum ɗon no gase wi'ede jawdi amma ka sariya ko honɗum ko kala ko tawata kullu ma yumkinu l intifa bih ala l wajhi l mu'tad shar'a kala ko tawata hiɗen wawi hutorde naftora sen heɓi hara ko e laawol sariya hara no newna ɗum ɗon no gase wi'ede jawdi joni noon jawdi en foppiɗe yi kulluna muhibbuna lil mal la farqa fi dhalika li ahad kama qultu allahu yaqul wa tuhibbuna al mala hubban jamma hada min tabi'ati l insan allah tagu neɗɗo on waɗi mo yiɗi jawdi mo yiɗi heɓugol o wowli kadi o wi ko noon mi taggi on mi waɗi o yiɗuɓe jawdi wa tuhibbuna al mala hiɗo yiɗi jawdi hubban jamma giggol feƴƴitugol ɗum na ella ɗaɓɓugol ngol kadi na ella talabul mal laysa fihi mushkila ida kan ma yuwafiqu sharia ɗaɓɓugol ngol no hani no newna nela sallah sallam ɓe maki alyadu l ulya hayrun wa ahabba ila llah min alyadi sufla jungo okkowo ngon no moƴƴi ɓuri jaɓowo ngon aw kila wosi hiɗa mari sikke wo ala hino moƴƴi ɗaɓɓerde fota hino moƴƴi ya wonu kelɗuɗo nela sallah sallam maki almuminu lqawi hayrun wa ahabba ila llah min almumini ldaif yani almumin alladhi yataqawwa ala iktisabihi wa yaktasib wa yakulu min amali yadihi huwa hayrun la shakka min almumini ldaif alladhi yamuddu yadahu ala alghani wa yaqulu lahu itini naam neɗɗo dolnuɗo ɗaɓɓowo ko ñaama heɓana hoore mum on no kelɗi ka Allah no yiɗa ɓuri foofo ndotto tawa an ko kaydi hum kala mantaki kaydi hum moƴƴinte fii no CPS heɓora hiɗa andi kala no CV moƴƴinirte déposé actrice fiyo golle heɓa non mi ala ton actrice non par ce que fo e mum ɗa ko 1200 yoɓeteɗa presque ko 1300 donc c'est bon minen tawa kalna min hoolori landi mi yongitike ka Allah dandu ka yongita ɗon sortede naam sa juggini keɗo e piliyewal ha koyɗe maɗen ɗaati yo Allah dandu piliyewal ngal sortede a yanoygoy donc haray jawdi ndin hino yamirano ndi ɗaɓɓe ko honto ellaji ɗin no woni goo on ko yiɗugol ndi ha rewandi almuskilatu l awwal fi l mal laysa fi talab وليس في محبة المال لأن الله سبحانه وتعالى قال وتحبون المال حبا جما ولكن المشكلة هو إيمان المال من بيننا من يؤمنون بالأموال هم آمنوا بالأموال وتركوا إيمان الله سبحانه وتعالى نودي وقت بقوم دين جودني ɗon noon ko probléme puisque si tawi infran majjirima a fesay ha wawas ko kuccum ma taƴa an a heɓi probléme tayle jawdi hindi wonde e woodegol ndi hay kadi Allah wi kanko jeyndi subhanallah jente kadi
رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. aduna no weli fota no heccidi no laba Allah non o lontini on do nane dey ko utilise ko mon o lontini on o ndara hon do watton jaka wobbe yusi ardon ko dum so mi le don onon kado ya joni wobbe ara. Allahu akbar. holliri wonde a jeya hay hunde kullu ma tamlikuhu huna fasayakunu gadan li khairik wa hadha fasayakunu ma yamlikuhu li ghayrihi aidan fasayakunu li insanin akhar hakadha. almal malullah ko Allah jeyi jawde ndi ko ɗum waɗi ko honno no waɗi si yimɓe ɓen naɓi ha wembi mo kala no feeti fen fi mbuuɗi e hille wakkilaki ɗaɓɓernde par ce que siɗa faala mbuuɗi moƴƴa joni mbi hewɗa ɗo a janggay waɗa métier wona en bon médecin a yoɓeteɗo dongal mbuuɗi ma waɗa ko ɗum waɗɗe weltano sukaɓe men iwruɓe holandu ɓen si baafal ma boniɗo ko ɓuri hewde kon ko yiwɗo holandu wattana e manga pulom mberi la même kala ko woni kamɓe ɓe fof ɓe waɗi métier enen en jooɗiɗen ɗaani kala no faala mbuuɗi l' argent facile sika mbuuɗi heɓora ni to muskila a heɓira e mbuuɗi ni tun haray kono harmiri a no dagori ko ma waɗa ni woni ka kame woni ga mo yiiɗa heɓi jawdi o so sifani kama histoire makko wallahi a tawa hare o ananal sifa ɗum yangi e probléme ji e calcul ji e perdugol e heɓugol e lannata. donc joni noon no woodi sikkuɓe awa malalngal moƴƴere nden ka jawdi woni hunaka min annas man zannu anna saadata alhaqiqiya huwa fi lhusuli ala almal sayattadihi zalika al an. ha yimowo goo wi e gimol o wi inna alganiya ida takallama bilkhata qalu sadakta wa ma natakta muhala amma alfaqir ida takallama sadiqan qalu kazabta wa abtalu ma qala. subhanallah. ha tawi joni si patron wowli tum fawi nam ko non woniri hayso fenay ɓenni o si tawi noon miskino wowli hayso ko gonga ɓen immiɗon hay ala jengaynal wolde ɗaw kitto toon poto. subhanallah. ko fi on noon ko jawdi ndin ndi hoolama ha ndi gomɗinama ko ma jippinen ɗum ɗon de uyten yiɗugol jawdi ndin. nela sallah sallam ɓe maaki yo ni neɗɗo e jawdi ber ko ñaama e ko rewiri Allah. ɓe holliral noon wonde mana hen ɗaɓɓude la fi on ɗum الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. hiɓe manti ɓe maaki e si gorko moƴƴo heɓi jawdi moƴƴa ɗum no laba